Dr. Robert, District Surveillance Officer ka East Kasil, sulapan pa yung sokya na babon ki baklat batsa sumar, mentah haki jaka sumar nakadaw kaklam COVID-19 kidai hi ki brilulum ki jongi. Ya kani ulapan pau habakren hak jelang yamir jimut haka program ban kersian ban ai mensiam ki nong trai asa bat aganodi balakhat penlong do ba bantido lingdo emli kamau kontrol bat umati sarkar jela haka si balang ha joksha. Apa pensyai ulu ang babon ki baladu yak mensiam ki babon hi ki dei ki brio ki jongi namar habapet baro sikata tangki nang we ki bawan sekmat ban ai injek. Ulapan pau ka sosi bagi nong tia pang hospital bat sia somaru na kajing pang COVID-19 ru dei tangki brio ki jongi. Niu knyang udan kam yu breu bat im bom im bat udan kam ru yu breu ha ju ka por ban sapriang lada breu umdan niu knyang ru umdan hi unum lahi ban sapriang te lada mi pe ha ka first wave nado April arko hadu March arko jong taus nan New iba shispa arpo sahun kibala klan nakani majing pang shispa arpo sahun ma hadu mantangi dan driuspa driupo kendai mut kibala klan shispa arpo sahun kendai persen kat kendai persen kibala klan haga first wave tangba ladang ipet haga ni ka second wave tang hagi lai benai nadu benai Mei arpo we hadu Julai arpo we sanspa arpo sangun kibreu bila adu ka jingem lajong sanspa arpo san bakat katakan number sanspa arpo san matrai tang kowe ga sinong ni ajong syar sinong ibarit no ladan hi kata sanspa arpo san kalau alam pun kowe ga sinong ibarit ibala akhlak kamu 90% naka driuspa driuko kendai naka shispa nyukup namun ibala akhlak diperkat kumno ka porstep hakani ka wave ka baat kumno ka shin ya ka jing im jong ibreu kawe tidak isin gila nang kela bat ka baat ka kloy ban shin ya ka sim jong ibreu ma tingi de ban perkat ha sakawe yang ka third wave kala banwan ma dang kloy mentah second wave patput lano ka patput ka second wave nimtip man kas ngi ya ko masaw sangut di bakla bat kita ki saw sangut ki de kide tang ki breu jogi khendai 4% plus kide ki jat breu jogi menta di bakla dang ningkong te hoat kan ye di wei pada ki jat breu di bakla menta palat khendai 4% kide ki jat breu lajam kasih jantia di bakla ma di balai iklat ini kijat kendriu jongi mentah balai kadai kata lo baong ni maka bakin penbiang ya vaccination itin ya vaccination ngamtip kala ya da mentah kadai tang vaccination kadai ka long term measures ngidan ka short term measures ngidan ka long term measures short term kadai ba fideng mas kamas undai ban sudeng ban sutap tai kitien ban toi yu na maru kniang udang la te ban sapriang nagi kmat nak mut lada himtap yu kmut lajang mentai pidang ring bensiam ya nak mut tibun nangi ngai ni hang ni mentar kiba dan kiba himtap yu kmut tidak dan bar yo covid hang ni sibu uta ba yo covid undeng mas hukum law ya mas ukuran ya pi ujar ho usendria atau kniang ula sapriang jang me kamera tapi bakam ya dang mas pra bakam tap hayo kumot pila bit lang ta banda pila yo kunyang pinung te pira ba piyo na pimyo na bar pinsu bayong klik kai mun mala pinsu klik kai mun mala pimpoi sa doktor balai ba piting man test badala pimpoi sa doktor nung te piro ba pidan na pimnon ya kajimpang na mar hak test badala pimdan ya kajimpang kanumpaw gira takadaw pimdai man tiang man test lada tes yang ni haga kuar babiang kumut nlap ya gajing pang haga kuar babiang berpinyo ya gajing sumar haga kuar babiang lada tes nuktip jing prem jing ka ta jang kani ka kniang kan namjor na mar mitip ka ta itar tambah ki pinum songthu nakitor ka koi segi dojan segi wei benda benta jang kamat
ti kanang tak kanang jur susu blai ulung la ban yarak itu ipot balai namar kadang ka jingkam God helps those who help themselves kamut ublay uyarap ya no ublay uyarap uyada tan ya kitu ki bayarap shwa yalade lada makhi dalade ki fax ki lada hikmat jonghi lada phimnang ban yarap yalade phinyarap kunno yagi bai yagi khon ki kiti la jong phinyarap kunno yagi ba et bathai la jong phinyarap kunno tiladang ipet yagi fax nine pet shawai shabarli pet shwatang hajakala jang pet shwatang meghalaya la jang pet shwatang east khasi hills ladang ipet ki balak klat shwa ki balak kot leite ladang ipoi hospital ladang iyo jung sumar nga por mobiang ki balak kot tela khandai ko persentam ngin pet na tang ya ki balak klat na kini ki driu spa driu ko khandai ngot ki balak klat khandai ko 1% kamut driu spa lain ngot kidai ki bam patu yo vaksin menno 3% kamut sankun driu ngot ki baklan kidai ki bayo tang ya ka first dose but 0.5% ki baklan kidan arnot balayo vaksin du balaklan kidai balayo ya ka second dose ti perkhat himapi dayo vaksin kaya dane kami ada ki bampat yo vaksin kendai puwai ngut persen ki balaklan kabut naga shispa kendai puwai ngut ki balaklan bakam yo vaksin 3% kabut ramut naga shispa ki yo first dose tong bagi laklan but 0.9% ki bayo second dose kita kilaklan balai bagi klat kini giwai kadai namar ba ki poi hospital ki poi Islam kawai but kawai kila dam lupa ga jing sistem ga man la jong tambal lada phimio ya ga vaksin pada pila banyu hitang ya ga ni lada phimio ya ga vaksin phim tip hakano ga por hakano ga por phimio ya ga jingpang but kumno pada kan yalam kumno kan kita ya ga man la jong ngimla ban hadu kan no ngindeng mas kumne ubule yang khampa yang sagani ga parthai bangin deng mas barabar bangin khang no yaki yakaran karyang jongi yaki kam ki bangin de banle ubule khampa yang bangin syang bukni barabar bangin kham bai sbat yaga snong na thau syang bai yang khap ayo no wan chi utu virus ngimla ka khai ka chi ka biya Piru pidai bani kamai, piru pidai bani yok bisa ke surga, atau juga keluarga dia ban yok ada bani. Lada kampai spak te barahi ban suya yak ayah. Tekini barah pidai ki short term measures. Nimla barabar menginteng mas. Tikalat kaba bhatam, but ke long term measures kadai ke vaccination. Ngitip baga vaccination kaya da ngitip baga lada ngiyok vaksin baro ardos kamut 100% kalau ayada yang ini naga infection kamut naga bayo ya ka jingpang lada ngiyok vaksin kamut ba pinumyo ya ka yung kanya kata pide banyak tipsay lada pila yo ya ka first dose 5% kan yada yang ni naga infection, kemudian naga bayo yuknya. But 100% kan yada yang ki naga bapai sa hospital. Kemudian kanum jorsu bajingpang ada piyo yuknya. But lada piyo yang second dose pada 100% kan yada yang ki naga bayo yang infection. But kendai po 6% kan yada yang ki naga bapai sa hospital. Tang kata lada shispa persen nakibadai eligible banyo yang ni vaksin kemudian katras nam shaneng lada baro 100% kiyo yang ni vaksin kiwai kiba mala banyo yang ni vaksin kiba hapo katras nam
Lada di badan kano wajib panghababat. Kelak lang kumbaya daya ki. Kelak lang kumbaya shield. Vaksin bang yang tahu tentang Covishield. Ka shield kamu ka state ka shield kamu ka state. Tikala lang kumbaya shield ya kini giwe pada ibang dia vaksin. Kata ini ban kenal ba. Kadang ka opposite jong ka bara ka opposite. Lada dan ka jingpa kadang ka jing sneo. Te lada dan kita pai vaksin kita ibang kuat. Ibang pensyai bakang biang ka vaksin. Kita kadang ya pendangkam ya kan knowledge lajang kajing start lajang ya duai ya ublay ya pet ya facts na gajaka lajang pet ya facts nang ni nasional lajang ni kumalalang menema ramot kipala adu ya kajing im lajang tang nang ni na jong sya area jong sya mo kendor area ti berkati ti lada kita ki ramot dadai bagi yo eba vaksin ha parba biang but dadai bagi point hospital ha parba biang ngam tharai ki do e jing im lajang lada tang we ru do e jing im lajang kala ade ke ba frau ko ngi deban perkhat ma ka jing im te tang shi sien ni la ban ya kamwan ba ar lai sien ma ka jing im ni la ban ya tang shi sien but manta kibaduk ya gajing im lajang balai gide tang ijat bedrem dongi nama pet korok sikata na bas dang ya vaccination tang inamwe sudah di bawah syakmat mania tu ya pi ni sausi habang pi ya gini bara manta nama kia hospital tang ki breu jongi ijat bedrem jongi ni sausi habang pi ya katalu Misungsi sisya nama mangas ini sampai jadi statistics. Mangas ini kontak di hospital bara kepada nasional. Kumbannya teli di hospital di nasional. Mangas ini ladang teli kita baca hospital kijat penriu jong ini. Di takadau nadu manta kidai banyarai banya shimna yang dia vaksin dangploi. Nama rudai tangku vaksin ubadai long term measure. Lada barang ia ada vaksin mut ilala ban plena samkat kelai. Jadi kam khai gaji, kakam lek kamwan, ila ban plena dan kelai. Lada 40% plus ia ada vaccination. Lada 4 vaccination lada mai.